bakunze umupira w'amaguru imikino yabaye umunsi wa 11 w'igikombe cyiza cya 2026 yasize amateka mashya ibyishimo ku makipe amwe n'agahinda ku yandi. Espagne yagaragaje imbaraga zayo, Misiri yandika amateka yayo ya mbere, naho Cape Verde komeza gutangaza isi yose. Umukino warutegerejwe na benshi wahuje Espagne na Arabia Saudite. Ikipe ya Espagne yinjiye mu kibuga ifite inyota yo kubona intsinzi nyuma yo kunganya umukino ubanza. Ku munota wa 10 gusa Lamine Yamal yafunguye amazamu maze atanga icyizere ku bafana ba Espagne. Nyuma yaho Michael Oyarzabal yatsinze ibitego bibiri byihuse bituma igice cya mbere kirangira Espagne iyoboye neza. Mu gice cya kabiri igitego cyiyongereyeho bituma umukino urangira ari ibitego 4-0. Intsinzi yahise ishyira Espagne ku mwanya wa mbere mu itsinda hashi n'amanota 4 yose. Muri iri tsinda Ububirigi bwari bwitezweho byinshi bwongeye gutenguha abafana babwo. Umukino wabuhuje na Iran warangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa, n'ubwo Ububirigi bwagerageje gushaka ibitego. Ubwugarizi bwa Iran bwakomeje kuba bwiza cyane, ibibazo byarushaho kwiyongera ubwo myugariro Nathan Go yahabwaga ikarita itukura asiga ikipe ye ikindi isigaye ari abakinnyi 10 gusa. Ubu Ububirigi burasabwa gutsinda umukino wabwo wa nyuma kugira ngo bwizere gukomeza mu cyiciro gikurikiraho. Misiri yo yakoze amateka akomeye cyane nyuma yo gutsindwa igitego cya mbere na Nouvelle-Zélande. Benshi batekereje ko ishobora kugira undi munsi mubi, ariko Mohamed Salah na bagenzi be berekanye ubuhangange n'ubushake budasanzwe. Mostafa Zicho yabanje kwishyura Salah atsinda igitego gikomeye mbere yuko Trezeguet ashyiramo akadomo atsinda igitego cya gatatu. Umukino warangiye Misiri itsinze ibitego 3 ku gitego kimwe, ibibonye intsinzi yayo ya mbere mu mateka y'igikombe cy'isi. Iyi ntsinzi yahise iyishyira ku mwanya wa mbere mu itsinda G kandi yegereza cyane itike yo gukomeza. Na ikipe ya Cape Verde yakomeje kuba inkuru ikomeye muri rushanwa, nubwo yari ihanganye na Uruguay ifite amateka akomeye mu mupira w'amaguru ntiyatinye. Kevin Pina yatsinze igitego cya mbere mu mateka ya Cape Verde mu gikombe cy'isi. Ibintu byashimishije abafana cyane abafana bayo. Uruguay yaje kwishyura ndetse inafata imbere, ariko Helio Varela yongeye kwishyurira Cape Verde. Umukino urangira ibitego ari 2-2 bituma Cape Verde ikomeza kugira amahirwe yo kugera mu cyiciro gikurikiraho. Uko amakipe ahagaze muri groupe G, Misiri iri ku mwanya wa mbere n'amanota 4, ikurikiwe na Iran n'amanota 2, Ububirigi n'amanota 2 ndetse na Nouvelle-Zélande ikaba ifite inota 1 mu itsinda H. Espagne ni ya mbere n'amanota 4, Cape Verde na Uruguay ziragira amanota 2 ziri kunganya amanota 2, mu gihe Arabia Saudite ifite inota 1 gusa. Yivuze ko imikino ya nyuma y'amatsinda izaba ikomeye cyane. Espagne izahura na Uruguay mu mukino ushobora kugena uyobora itsinda H, mu gihe Cape Verde izakina na Arabia Saudite ishaka amateka mashya. Mu itsinda G, Misiri izakina na Iran naho Ububirigi bukina na Nouvelle-Zélande. Buri kipe iracyafite amahirwe yo gukomeza, ariko amakosa make ashobora gutuma ikipe imwe isezererwa. Muri rusange umunsi wa 11 w'igikombe cy'isi cya 2026 werekanye ko nta kipe no ikiriho muri ruhago y'iki gihe. Cape Verde ikomeje gutangaza benshi, Misiri yanditse amateka mashya, Espagne yagaruye icyizere ku bafana bayo, naho Ububirigi buri mu bihe bikomeye. Mu minsi yari imbere haracyari byinshi byo kureba muri iri rushanwa rikomeye, ndetse turebe uburyo n'abakunzi b'umupira w'amaguru bazarushaho kwishima cyane. Iyi ni Pacific Sport Official, ntibajye kwa subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yizewe kandi ya mbere. Imana barinde, turabashimira.